Watinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa kilungu cha uiti muthenyani wa mundi tunakenda kitali na ulani mutaalamu wa mauma mayo ikala mitamboni ethiwani wala bwani yeyo na nwendo manambe yange yulwa mayo methia wanathina ni kitumi kiba na ethiwani ndo manana ciana maundu makonetie mayo na ciana kala mitamboni no vikia kwithiwa uyelewa mbe yange yulwa mauma mayo kwa ciana bamwe na kwa ndoima nyeni tawamasi wakitaka na indi kana sebusoyeni mukethie na ndi muthocha ndakitali witu kilunguni kito muthenyani wa mundi amukethie amutavye wene wo na indi tuyambe ya kilungu kito. Karibu sana. Asante masi. Kwa masitoni ndo Brian Kamande, daktari wa mayo pa Masako Equity Afya. Sawa sawa, na indi daktari tuyambie kilungu imwe kwa imwe ni tuambie na baya bethe kana baya ethe kwa ciana ni chaukita wa kotilaini. Kwa kikamba kila twita kotilaini kwa kisungu gitawa teething ila withia kana nikambia kwa lwe mayo maimea ukethia kena fever ukethia nike andwange mayase nike kwetu wangi mayona kena rashes kwa uthiu yani tukundu na niwo andu matwa asiana makathima kasia sienda kutilwaini ila baenda mekakuwa tubosela that is canines sikuwa tene na bayikwa maundu maingi muno ma kikuya misini. Na twinene ya maundu makonetie kana kutilwa ini niendo tuelesie ni chao kitiketa maundu makonetie ila kana ke utilini engine withi asia na ikete kuituwa kana waweta kwamba twani uvuvu ni chao kikosi ai twasi symptom mwe kana mayo nimeomea ni betha apena eye fevers undu nasia ukethia temperature yiyo luba nini na uyethia kana nikekwita matamu no na yu nundu akwitha nikekuwa kwilalaka kukui nini kaili kasia moko alama tema theu na after that uyethia nikambia kwituwa na niwo wana andu mambia kwa sex yana nisikwituwa ni mayo indi kwitha na ini kuituma kana kambia kwituwa nikiko kila kaya nicho kituma kaituwa na ni chao cha ile itakwikanika no kethia kana kayi kana musei utonaika ka prevent kana kaikambie kwituwa oyu kenda withe kana kaina tuwa na kaina athiriwa ni ini munosu ni nusio kana kethe kena moko mako methe mema theu na twitumia sindu ingi cia digital cia kidigitali ila sitawa teethers commercial teethers wathindukania ciana no withe ya twindo tutoi kana kalika cia munuka twitha ile una twina tukundu twitawa commercial teethers nizo twele tutumia kuthwa kini ketha ndina mbesa sitona utho sindu isi no utho wa kindu karati ndeu ukayomithambia no ikanenga kakwate ukethia nike uthwa chao munuka na ini uyethia akaikulicha moko mena chao mena kiko na kibathukanio na kutilaini ni chao kingi kitona iko kethia ila kana kena thina wa ini nikatetheka bate kutilwa kula kwithia wako ya misini penda wa hospitali no walete ku hospitali ukakoneka ukaandikiwa ndawa ila walete ku apply pandu pa kwiwa kainewa ukethia kaina alicha kwoko kaina so paikuendeka kutilaini na ni mwithia wa muya advocate ila kumeutililo kuya misini ni risk siva ila sio kana anakio kindu chambe ila wewe ni kutilaini mbe kindu kila kiutilaini kietha ki sterile koni ka expose yakana kula ku infection kana ukethia nikakwata infection ya gum ukethia no petu moto endangi na tukaadmit wanundu wa infection ya muthembosu ingi ila wakwa kana muno ila wa kutilaini withia ni kukua mbosela that is canines at very early age na mayo makana withia ni mapata muno na daktari ngendo tusabie ni binda iba ila mundu alite ku introduce wandini wa maundu makonetie kuyikusiwa mayo kwa ciana kana kwa mundu mwimu kwa no sio kwambia kutwa kana kuoneka ni daktari wa mayo keka nini ila wona mayo maambiyo kumea walitothiuka kule daktari waende wata ukadhie kakalilwa na kaintroduce by the age of 2 years ila kena mayo pakuve 18 munuka ukethia ni kambio thambua ukethia kaina than trauma either na mundu munene athi clinic ya me ukethia ona sindu cia daktari wa mayo ukethia ni wambia kwenda kuya kalito thika kambio thambua kalilwa kana be sindu ciothe citona isokos mathina munukani wake
Isi ni mumeta primary dental. Yes, niyo dental ida na kundu kwili. Pedha pe primary na pedha pe secondary dentition. Primary nila kana kanini ila milk teeth. And secondary nila ya mundu munene. Na bedhe wanapata wiba kwa kana kusiwa mayo. Mayo makana kindu chambe. Tuambe na mapata mayo makana. Mayo makana ni matumika kuyaa, kusmile. Nende most importantly ni matumika kuya mwana wa alangi mekoka. Tuambe kana kedha na set kedha na incisors, canines na molars. Kayedha na premolars. Kuyu popa molars ni bali teku komea ila kukedha na secondary dentition ni pako kapa me premolars nende kenda boka pa me molars itina wake. Kuila wakuwa kana mayo tene with ya spaces neither it maintained ya yule na sawa me ba itina ikasonga bambe nende yeye ile bindeke so bikayo me yeye aba yumanza kana ili kandini with ya mayo market ya line ndo mailete kwa me aligned. Na ni ukao kethia yeyo ni atileka. Ni possible yeyo yete kana ama primary. Ma primary na la mundu tono ukwawa, right? Milk teeth. Milk teeth. Niendo tabia kana yeyo yuyu mundu no ni possible yeka refiliwa maybe. Tu advocate ya kana pandu pa kwa yeyo. Ketha kena thina wa yeyo. Ni usio ikafiliwa. Nundu wa fili yeyo witha wa maintain space yesu ukethia pa yebinda. Nundu mola ya mbe twasi mola ya mbe mwane na miaka 3 ko wakwa twasi wakwa mola ya kana ya mbe milk teeth tene with ya mola swika songa banela primola kesambia kumea ndikakwata mwana. Na trisonga na mbeni ndo tutabie maundu makonetie ni ukao kethia yeyo primary. Itana bikaila twasia kusisa ukwe. Ni possible ukethia mundu ni wa no komane na twasi ombanga ukethia yeyo yuni ya uma. Ibindani ila yokomea ya secondary. Ni mehata kawaida kana yoka yena thina. Okay, most of the times ni mea kawaida lakini some other times with ya nundu wa mwana sinundu wa kudrift kwa mayo. Yemwene yeumienza na yengi ya likana ndini kuyu ambia kwikiwa mambe yo measuma permanent no se abika miaka 14 na onenda kitali kwa kindu kitawa access wakana nwitha yenda orthodontic treatment kila tu assess ni braces. Na tuisonga na mbe niendo nene maundu makonetie ukwalwe ni yeyo. Ni chao kituma mundu alwe mayo. Sindu mbingi situma mundu alwe ni yeyo. Kindu chambe kila common ni no wo tweta dental caries kana tulima yeyoni. Tulima yeyoni twatweta wani sindu mbingi kimweni kuya sindu sina sukali kwemoso kanesa na kwitha wina mau angita twase fluorosis ukethia na peo wo ngitwita wa periodontitis ukethia kina thina ku kina thina mayo mayambe yo thingi thano yambe igwa ngaliko imwe kana mayo ngaliko imwe mambe ya kwalia. Na ni chao kituma mayo methiwa na ndithi. Ndithi ni muno nwithe ya ni tulima yeyo itha na very many layers. Twasia for twilile bape layer twita enamel na bape dentin na bape pulp. Pulp itha na nerve ida is sensitive neno ida dead part of the body. Kuyu ila pedha tulima kalima kalika keso bikaba mundu akilia ya kindu kana anywa kindu kewa pe sensitivity. A minimal sensitivity ni experience ya tu ba lakini ndo so bikaba with ya ni wo chale chingi ba muno ke ya mundu sindekata ndakoma imela ya likaba ni take ya sometime it take ya close to 4 years yeso bikaba kwambia bangi naba ko ni jokitu mtu advocate ya mundu wake kuona daktari nundu ketha na kalima kanini keba ndoko atwike chao twike feeling with ine so bikabandu ya kwitha yena wo kana kwitha yena ndithi excess lakini ila ya so bikaba nibo pa tumeta pulp chamber ila imayu ya so bikaba with the bacteria sena access yaba
niyo withia no lazima kwa kindu kidawa root canal treatment kana kuwa iyo nerves no kona silete basi onthe siwa we na ye kwa feeling na winene ayulwa yima kwithiwa itono ku around miai kana miaka ina ni kana yibikie kwithiwa yabikaba utona kuwa senses nendo tutabie ni cha mundu tona ika ni kana wikithia kana ilo feel yo yu ba you generate waji malingi you can have the same effect. Tandakitali no liale no access ya kama nai imayuli likita banu ni peda x-rays leto no kuneko nai imayu bikita yende extend ba kada bikita ba okay you know we can feeling kada yende tengina ba okay there ona weka feeling is that iko me nerves ino na with ya pen nerves that see oppress na no kuigwa wo kila time waya with uyigwa wo nandi ni sawa sawa musese mwenda tuende kwithi watu inene ya maundu makonetie mo amayo mundi tuimanene on the in general ni kana yinge tuvikie kwithi watu yambio ma breakdown umwe kwa umwe indi kwa oyu wimbete kilia tuambe kwithi watu isemba ndini wa odio mo mukuve tuisoke thia tuithi watu yende ya kunene ambe ange ilo maundu makonetie mo amayo nse ila wa ilite kwithi oyesi yani kana ndo kavikie kwithi wa uyethia wina mo amayo na weyethia uyalwa ni mayo kana wina thina ni chawa ilite kwithi wa uye kandu kathibasa kalibu inge musesi ya mwendo andini wa kilungu cha uiti tuende kwethi watu inene ya maundu makonetie mauma amayo ende ya kwekala mitambo ni tumane kuma vaya kwa kana muvaka kwa mundu muima ni cha ukithia wathina wa amayo na enzi ya siva wailite kosa ni kana huisianie na mauma amayo na indi tunake enda kitali na ulani mutaalamu wa mauma amayo na indi na kitali tuisonga nambe ni mayo ni makosi ya bad breath kana nseve ndukukuma munuka mayo ni makosi ya bad breath in that wina mayo mena maima kana wina kinikimbu withia pele uolika kukuno yethia we brush do vota ku brush nesa ko yethia kwi kondo kumwe musaki utevika nesa na yethia leu ni weka labu nela leu weka labu bacteria sia wea sisa na dio chobo yethia ni wekata wina na mundu ukona ando maikunika munuka na nienda ututabie ni binda yeba yilaya ilete kana tutaendete ndini wekulyo yu ni wanene ayo lwa ku feel mayo nienda ututabie ni ndi mundu ilete omana kana bano afili yeyo kana ekito thiko yekuwa onula ni nasia kana no sio mundu akaenda kwa ndakitali kwa binda mithandatu itina binda mithandatu ukathi kwa nekaenda kitale kama na yeyo ni twalito yifeel kana ni twalito yikuwa kana ni alite kwa root canal nundu feeling to attend to ibikita ba imali kwatite ba le yeno yake lino tumita dentin na root canal ni tuika ya bikapa kwa nini kwa pal indi pe bando ando mesa ku ka ukasaniwa uwaiba nundu okam kindu kicho ndekitebo kethia batite chao imi yiyoka ku yethia ba option ingi utonaika no kukua na mundu no amame kana yeyo yake ina thina yite kwali ayende somana undu ulatu ideta ta Africa muno withia mundu no andi hospital nundu wa chale kana nundu akomia ate kuiwa nesa ko niwo to advocate ya witha onetha ndu kuiwa nayo onetha wiwa uya nesa uke kwa daktari wa mayo akuone na iko advice na kwa maundu makonetie ba kwa kumya kana munuka kwithiwa na nsebe itemba ilu we undu mundu utona kuitwa kana utona kwikokethia ilo kunena na andu anginde ukunika alangi bayo kuneka munuka kwitha na bad breath kana kwitha uyumia nzebe nduku munuka ni kwa kukweta oni sindu kauta imwe ni kwitha wina mayo makumena maima pe kindu kingi kwitha gam ya kwi kini cha kikimbu kana wina thina wa kini na kingi ni kwitha throat yaku ina thina kuno uka kwa daktari ukasesiwa chochu kini chao cha kumya nzebe nduku kiumanite na chao kethani mayo no itawa mayo
ketha no ndi kwa muluku ni uka hospitali ukanengo daktari wa ENT ear nose and throat akakuona na aikutatulia thina wima thinosu. Na ni ndi mundu wa ilite kwithiwa kana ni ndi mundu mana ni binda kwa ye no daktari amutabisi na ni kwitha na amwe maweta kana ila mundu wina yeyo yi kwalia kana ilo thio kwa yeyo ndo ilite kuika kana uya wa ndo ilite kuya kindu kithitu niwo aiye no bongo withi kukuwa yeyo walito yao kapona nundu wa mina kukuwa yeyo ndwi thotona kuya pandu wa masata ele. Na nindi kana ni cha mu advice ya mundu lo kwenda kuwa yeyo to advice ya mundu okay tulilie to assess tumutabi kana ni yokuwa kana pe any other alternative yeyo kwa masi yeyo ni kindu kimwe expensive muno nundu kuwa yeyo imwe kukukosi a lot nundu wakuwa yeyo imwe ketha yi baka yi katikwa yeyo ni wakuwa yeyo yingi yambi yo tilt isiokete ba na yo yi tilt isiokete ba na ila yingi opposing tooth ba yulu ya saba itineba ile kuwithia at the long run ketha wakuwa yeyo wi munini ukesa ida uyenda kwa yi na yeye ba yulu nundu maiketha mabanganite nesa nundu yeyo ya kuka mwana no ngina witha we field kuyi yambia umeyukito no na yeye yambia umeyukito na yeye ba ithio ya saba. Nenda ututabie maundu makonetie aka aito ni advisable mundu muke muito kukuwa yeyo pe believe mwe ile takamba twasekana mundu muito ndaire to kuwa yeyo osino bungu pa determine muito stage yeba stage ya mie yambe tatu niwo mwana witha ayikata aisaubwe buni ko saisu panda na so mwana ti advisable aku unless it's very necessary kedha ni the last option no try all other options kayama lakini second trimester kwambia 4 months to 6 months to 7 months ni safe kukuwa yeyo na nicha ukikika mundu akwa kana icha ukituma mu maybe yetha ye risk kwa mundu kukuwa yeyo ena kana ndini wa trimester yambe no you kindu chonde trimester yambe ni wapetha happen na kindu kita organogenesis with the action sionde ni siende no form kundu enda ku introduce kindu mpya kwa jao kwa body nundu no by any chance no yalte the organogenesis. Na kuyandwa amwe withia mundu no kunywa sikala kana meuya migu kana mira kana okethia mundu no kutumia ndawa ingi cia kumila kana o alcohol kana nsobi sindu ini cio thothe ya mundu kwithiwa na nsebe itense ukumia kuma munuka ni cio thothe ya kindu jambe twasemira mundu achonga atinda aitemira no yithia ndene ku observe ninde ku observe cleanliness ndio brush mayo you with the particles ilometa kumayone na organisms microorganisms yuka siambio yachao alama yo kuya ila pa nini ila remnant sitiali lobu siambio ya pa imesage ima na ima yambio kwa maleu uyethia mundu suinena ona leu eso wende kwa ya munuka ko unongina with no kuwa ena muke muthuku na uinene ya kuswaka maybe no tabie mundu lo tusiaise yo mundu alite kuswaka mayota kindu chambe mundu alite kuswaka mayo maleli at least maleli kwa muthenya wanywa chai kana wanywa breakfast nigo walitambo saka yambe na uyo withio koma nicho kindu cha mwiso ekakuboya nicho kindu cha mwiso alite kuika withio koma na kusaka mayo walito saka na muswaki wa ndukani commercial toothbrush ula na wina ndawa yina fluoride tindawa specific nzio kana tenzio lakini ula wina yina fluoride uisaka na wali to take your time ndwali to saka to sembe wali to take your time like 5 minutes uisaka ombola circular motion uyambia ngaliko we make sure kila yoni yabikiwa na alafu wa mina kusaka uyoso izambe musaki waku no itwilo ndawa yaku nesa no hivi na nikwithia wana beliefs kana mwikio andu amwe maikia kana kukuwa yeyo no kutume mundu acia thayo
kukua niguo kana ni betha na risk ito na iki kamundu akatiwa ni thayo nundu akukua ye some cases happen ya mundu no kuwa yeyo a overbleed esoti wa thayo chuju jotho there ni kuthi kwa ando tene ni kwa ando ala wiwa ona oyu nasa ni wamuna kuwa ni mundu okite sipitali kwa sia kana ena kuyitwe yeyo kundu kungi ena kuyitwe ni mundu wa musi ni daktari ungi wa ndasoma no mutumia kwa mayo wa mukie ile wana daktari wa mayo naenda yako kwa kindu cha mbe uyikuwa yeyo no thima wangu kindu cha blood pressure ya kiyulu ndo isokuwa yeyo nundu kuwa kuyetha kwi controllable na you imagine you mundu la kuya wabaya musi ni kwekata blood pressure yulu na ithia yewe ninga iwe kiara wa muyo kumwasa na jao na yeyo kindu kingi wathi kwa mundu tasomete nge wa mayo ukethia peyo yimwe itawa ya mulio mwe ile me ya mundu munene withia muno ni imete yunje withia ye ya pa mwiso withia muno saingi ni imete komete saingi ikamya ile ata ile ite ngaliko yengi kuyu ila wathi wa kuwa ni mundu paina x-ray desi kilo kukua elitokuwa ikatulikila yatulikila yete infection kindu da Ludwig Sajena na ketha ndo naitwa kwa mituki ye kalanga muno ya Ludwig Sajena withia ni waimba baithio ba ngolu ba withio ketha mundu sinde ubeba na mundu wa makubeba tio isi mundu baenda kuno resort kutiwa ithayo na ni wanene ya yulu wa matakitali matasomete maundu makonetie kukua mayo makuwa na ako ya misini ni kwithia wana imwesi thia wasienda wasia miti kana miti shamba itesa wa wea wanisi utethesa kuola chani ya chama yo nitusiona muno kunzi yani kana o matatuni ila mundu winukite kwitha ana miti shamba ita kana kwatiania na science kindu kimwe kitha cha miti shamba no bongo nundu akwiyaji ketha ya kwina yima niyo sioka ingilindike ni ukula ni mutishamba iba yina yima punginava utona ya mutishamba yika mengi ikasioka ikauswa bayingwa ila wewe aonange mayase manenga na acid ya battery mundu inengwa acid ya battery nini no siekana na zino si by chance uyethia ni siakwa lakini uyethia yina akuka kubetha breeding site ya chao ya microorganism ukethia with time ukethia mundu mwimbu yina yuka hospitali yasia ni muowe ndi sawa musese mwendo tende kwethia twinene ya maundu makonetie mo mama yo va mutongo TV na ndi leo ina ikulio ye konetie uwo wa mayo vikia kwethia itwandikia ni ilite tukenda imu itano na ndi tukakulia ndakitali na kausongia ndine wa kilungu choke tena ndi ndakitali tuiminukilele kilungu kito na ndo tutabie ni chawa ndo mabilive ayo lwa mauma mayo kitetawo sindu mbingi kimwani kila tuambiye kana kutilaini shuti chawo kindu kingi ni mundu woka muimbu mayo nimethana infection ito no cause sepsis isingwasia withia ni mundu ni muimbu ukethia mundu ayase ni chao ni kuoa kuti kuoa saingi mayo ana ni withia mundu na cancer na aithi kwa mundu utesene na mayo aikuwa ni yeyo cancer si spread na ndi tuiminukililia nendo tutabie kwa alamethi wa mayenda utethio mena thina wa mayo kana kwa asiana maukwata kwisila namba niva ni manenga namba kwa personal number ila ni 0792 770 480 nengo siokelela 0792 770 480 na wendo ngwate no uke masaku Park Yamba Mall second floor hospitali ita Equity Afya na twilile ni ngumutabia namba ya OBC ila ni 07 na tukwate 0743 89 37 05 ndi ni sawa muve mwana kwa kuka ni twasomethia ingi na imekwithia wa maikwatia kana mama nambe yange yulu wa maundu makonetie muno cia ciana ya kutilakini kana ini ni kindu aingi matethano twika wacho kana kindu chatene kana
vena sia oyu sia kutethese siana ndi move mwana musese mwendwa ala mwakwatengena kwa ndini wa kilungu cha oiti muthengani wa umuthi tiwanesa nyeneta wa maseo akitaka